Kapitan Enteng! Unay kayo na baboy aya. Di kayo makauro-uray. Bisita nga minon, Chef. Wala nga rodan. Yung kan ibukbuk day ta kanin da di tabangir akulungan. Wen, Chef. Nagdadakilan dagiti baboy ikaw. Mabalinan nga ipaura ka. Wen, Chef. Kwarta mo rin. Adan tumanan kwarta mo, Chef. Isuan na sayat ma. Tadda ka katulungat ganay. Tapno ibingayan kan tumot Kalpasan ang nagpakanta ka dagiti baboy mo. At data manin dito bangkag mo, Chef. Katuna ganay. Sana balay. Tanurabi imot ti panagrunda tayo. Nagagat ka launay, Chef. Nasaysaya atin tayo nagagat ngam ti sa daot. No nagagat ka, saan ka ngagbisain? Sa bagay, Chef. Mala, mangpurustan iti bunga ti silay. Taipantan iti ilay. Ado ti order kanyak tay sukik a restaurant. Imbag man, Chef. Sana balay, tamayranod ka mat. Ngamin, sikat ti katulunga. Wen, Chef. Isupay mo't nga ornongag ati itangtangdan mo kanyak. Alangarudain, agburas tan iti silay, gani. Bilibak ka ni Kwarog. Talaga ang nagagay. Siyempre, tayo malangarod kanyak. Anya nga imalakan ka, kat nagsadot ka. Naggagatak tupay. Apay nga rod, nga agtugtugaw ka la dito'y balay. Agad, anda nga ro taramidak nga. Diing ka matagmula itinatang ditalikod ang tibalay. Tadi kat agkaruutan laang. Sikan tamasadutak. Oh, makitam? Masadot ka. No nagagat ka kumamat akas ka ni Kwarog, di ado kumamat timulam ita. Isupay apagapitan itinatang. Sikan sumanao ka. Ngam di mo mat nga rod aramidin. Ay na, Inteng. Kayat mo asawan, siyak ti agmula, kat day talamangan ti aramidam. Katuan Ay, sadot ka talaga. Nala makaamu ka iti biyag mo, Inteng. Tasyak, makumikumak iti negosyo. Saan na balay, tamayran-rano dakmet iti matmat gadam. Nakakaasiak nga agisor-sorsor ka nagiti lakok aluplopot. Sa ita, agtugtugaw ka la dito'y balay. Uray at adamit honorarium ko. Dayta ti ikarkarit mo? Na. Dala! Kwartam ta kwartam. Ta kwartak ti kwartak. Anya? Ngam numano ti babayadan ta iti kuryente. Aggodwata. Apay ngay? Katuan Kasta itan ti aramidan ta. Kanjay asom, makaamukan agumatang iti dog food na. Ha? Awanan bibiyang ko, Inteng. Tangay sadot kamal. Anya nga iday tamay sa asupot maray. T-shirt? Wen, pari badong. Panglalaki at t-shirt. Mabit lang tairwar ko iti supot. Oh, aday ta. Nagpipinta sa t-shirt, pari badong. Nay. Unyag pa isu amaray. Manungay day ta. 5 gasot laeng, pare. Sige. Gatangag day ta dua maray. Kita man no bagay ko ti kolor na. Ay, wan pare. Daytoy dark blue kan light brown. Bagay mo. Alang araw. Gatangag day ta adwa. Kat ni Marituyang ngay. Di mo igatangan. Lakwam tulatan amaray. Tajak amaw no kayat nanto ti gatangag. Sayang laang no di na kayat. Sa dino ayat, ayan na. Adda ijayan ni Violet, maray. Isaw ti katulungan ni Violet ijay laundry shop na. Alangarod pare. Ala umon to'y ginatang mo a t-shirt. Bayada mon. Tamapanak ijay laundry shop ni Violet. Wen maray. Ay mabiit laeng tain nag-alaan ti bayad. Nay, gimagat ka ita Marituyang. Tasi kamot gayam ti katulungan ni Violet. Wan maray, nagagat kaming kin ni Badungkaw.
Tadimi kayat ti agbisayn. Ay dayta ti mayat. Malangaro din, mangkita kan iti gatangem kadagiti lakok. Adda duster, t-shirt, kanda dumapay. Nagagat ka mait amang isursur kadagita lakom maray. Ay wen Kayat ko ti makaurnong iti uray sang kabasit laeng maray. Ken jak kayat ti agbisin akas iti kunam. Iso nga aggagutak. Alang arudang, tamang kita ak iti daster agatanga. Sige laeng maray. Ay, nalakalaeng day ta adaster alakok. 220 laeng ti maysa. Ay sigay, gatangak day ta upat maray. Kurso na dagiti kolor na. Sige maray. Ukradem pay tapno makitam anaimbag. Uwan maray. Wow! Nagpintas maray! Mala, gatangag ti upat! At 20 tangdan mao, ganay. Nagbayad din tayo suki ka restaurant. Iso nga ikang ka iti purdiyam. Ay, agyaman nag-ajay. Kat ita, partsuntan tayo doa baboy kaw. Ipauragatan. Winchay, Kat ti aramidam. Ingka mangilista iti agurdar. arigla daw, Chay. Sukatan ta iti tanlo aburyas. Padakkalan tamanain. Winchay, Alang arudan. Ingkan mangala iti ordar. Tay nakasarita dagiti kakadwatang agpartay. Ay, makabanog matagabyaw na. Ay, ang umuray. Nasken amula ak itinatang dito sikigan ti balay may. Tay supay asidaan may kinito yang. Paray! Ay, Gab-gab yung kamay. wala paray ta nagagutak gayam. Ay, Kaslaim bagamatan asadutak. sikatin ang ibaga iti dayta paray. Kan may isa, no talaga nagagit ka, di ada kumamot mo ulam iti parangan yaw. Wino likudan ti balay yaw. Talang ay ati pakakitaan ang nagagat ti may sa tao. Katuan Sige, labsan ka ta indak ija ay dakwaraw. Inak makipulutan ta nagparti iti baboy. Sige, ingkalata Saan ka sumuraw? Saanen paray? Itulod-tulatan ni ganay, tayo 2 kilo nga order me. Sige, inakon. Sige nga rod paray, tayo tuloy ko tagabyaw. Nagadumot din day tayawid mo akar ni Angkal. Bayadam Libre mo tin Talo akilon samot day tangkal. Winchay, 3 kilo day ta binitbit ni Kapitan. Ay, ilistam ganay. Utang na day ta. Winchay, libre mo tin Kasla dinakmat angkel no kasta ti aramidem. Uray angkal ka. Saan lata libre day ta angkal? Malugi ako na ano kasta. Basta libre da ito. Indakon. Ay, Chay, napanan ni Kapitan. Basta, ilistam day jay ganay. Winchay, Singirekto kinantibanang. Winchay, Imay lang aro din nagpulutan. Ita, kaya't napay nga ilibre ti 3 kilo abinitbit na. Ay, madimot Winchay, nagadumutin nga iti 3 kilo alibray. Ay, sana mabalain. Singirek ni antibanang. Ta sigurado asaan nga agbayad ni Angkal. Unantay, day tati mayak dito'y balayaw. Kakasyak ngagtartarakan iti babawi. Sa ita, libre kanukit din ti 3 kilaw. Apay ngamen nga inikam. Binitbit na mutlatan, antay. Iso, tisingiram. Ha? Saan asyak? Ngamen, kanya-kanya kami itan iti kwarta. Ha? Wen, kwarog. Kat sida na latantay karnay. Jak pakibiyangan day jay. Iso, tisingiram. Saan asyak? Apay nga kanya-kanya kayo iti kwarta, antay. Wen, gaputa sadot ni uncle mo. Ultimo agluto iti kanan na, kat kasadot na pay. Kasjay? Wen, kwarog. Sadot ni uncle mo. Kasano nga rodan tayo 3 kilo akarnit baboy nga inahala na. Ako na alibray. Sana mabalin na libray, antay. Ala, bayam takasaritak to. Ibagak, abayadan ng tumatlaan.
Enteng, saan ang mabalin a libre ti 3 kilo a karnit baboy? Bayadam metlaang ka ni Kwarog. 3 kilo only. Agbain ka Inteng. Nagbambannugan na dayjay. Iso anas ka na bayadam. Nagimot-mutan day aka anakak. Saan ang naimot ni Kwarog? Ito pa kunto pa di karne iti ropa na. Suron kun. Na, sikapay ti adaganas na nga agpungtot. Idinto ta talaga mo't amade ti naramid mo. Na, Ti kayat mo, libre. Apay, sikaya ti nagtartarakan. uray pay. Angkel nak nga ron. Uray pay. Alakit din, kabayadan. Ta si kamot lang ti kababain no di mo bayadan. At iti bayad ko. Di mo pa'y mailibre mo ti 3 kilos only. Sana mabalin na, Uncle. Malugi akmat Kan siyempre, tangdanak pa ni gani. Nga iso ti katulungak iti amin. Ala, bayad akon. At iti sa nga ribaw. Barya anak. Unang Uncle. Now, ato iti baryam. Inikak iti discount dayta. Tapno di mo ko na. Di pa'y lang amin libre. Saan nga ro ta mabalain? No kayat mo alibre ti sida ang makarnit babaw. Di agtarakan ka man. Anya? Sana day tamang laklaka lang ti amaw. Payakas tati pa nagsasaong kanyak nga angkel mo. Iso matipod na. Kunan yan ti banang asadot ka kanaw. Iso akanya-kanya kayo ni ti kwarta. Iso nga gagat ka nga may ng kail. Agtarakan ka mo ti baboy no kayat mo ti libre. Ay na, Kapitan. Di mo pa'y lagay ang pinirmaan dagiti pipirmaam. Di sumpay la di tata masadutak nga agpirma. Day talag pirmamot, Kapitan. Masadutak. Madamdaman to. Una yan. Anyalaangan ti paggagatam ngay. Amin samat tan kat kasadot mo. Ay, panawan na kung dito lamisaan ko, ta iridip ko biit. Sige, ang pirmaam to dagitan na, Kapitan. Tapno malpasain. Oo ka di. Madamdaman to. Di ka agapura. Wow! Agtubon dagiti imulak alubyas Ay nahay nakaayat. Ay pare. Na. Panban ni kasamad dagiti mulam ang nagtubaw. When pare. May ayatanak nga raw. Tanay. Agtutubo dami na. Mayata na pagdawatak paray. Na. Naglalaingamon ngay paray. Na. Agmula kamot iti sidam. Nagibot ka mutin. Agmula kamot tapno adan to apitam paray. Angam no kayat muntaw ta agsida iti lobyas ka. O may kantulat ta gumatang ditoy. Ilakok paray saan alibre. Malala, inakon. Inak di ta balay, da paritinaw, ta inak dumawat iti kamatis na. Dayta timadikan ka paray. Dayta lag daw dawat ti amaom. Nyamsadot kamot nyagmula. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, Day. 5,000. Nagadumat ng tibilbilang ang akwarta, dungaw. Wan, urnong ko na ito. Sika, dakas to yung kwarta. Ay, ikanak Apay nga ikan kangay, kat adamot honorarium mo. Kan may sadot kamet. Di nakpay tinulungan nga aglako, nga uray itinaminsan laeng. Ay, masadutak nga rod nga agpagnapag na. Dayta nga rod kat, inteng. Sadot ka. Iso sige. Kwartam ti kwartam, ta kwartak ti kwartak. Kasla saan ta nga agasawan no kasta? Ay, no kastam lang asadot. Talaga akanya-kanyatan, inteng. Iso aday tatilaglagi pa. No aggagat ka, pagserbyan ka. Hanggang no sadot ka, dita! Yes! Agapit tamot ita itilaya, ganay. Wenchep. Imbaglaki din tanangina itatilaya. Wang, natsambaan ta ti kangina na. Mala, rugyan tanti agapay. Wenchep. Naimbag lakit din tad nakakatulungak ganay.
Naimbaglakit din, tanagagat ka. Si kamot laang tinagkuna, anasay-saya at aggagat, ngam ti sa daw. Una, tinagagait saan ngagbisain. Ti sa doubt, sigurado ngagbisain. Correct, Chep. Iso nga aggagat ah. Sana balay, taadamot itangdan mo kanyak. Una, ket no adda kawadwadan ti apit ta ita. Ngayunak tupay ti itagkukan ka. Alanantay, angkail, mangan kayo lata Wen, Kwarog. Imbaglaki din, ta inawis nakmat kwaraw. Di maraman nakmat da ito'y blow out mau. Aga, Sam, timama ka itilaya ah. Wan tata ba daw? Tanagagetak ngamin ngagmula. Kasta tinagagat ata o Kwarog. No nagagat ka, saan ka nga agbisain? Iso asyak, aggagetak lata nga agmula. Tabarang makatsamba akmat itinangina apresyaw. Kasla siyak ti paspasagidan yu ah. Adakin ka ano mapasagitan ka angkay. Pudnomat nga minasadot ka pare. Ha? Iso nga ita, aggagat kamet inteng. Ta ultimo agluto iti kanam, kat kasadot mo pa'y. Ha? Angkay, no nagagat ka, si kamot lang tagsayaat. No sadot ka, awan mauray mo asumangbay apagsayaatam. Anya? Husto ni Kwarog inteng. Iso amanipod ita, aggagat kametan. Ala, Kwarog! Ituloy mo ti aggagat. Kat si kamat Kapitan Enteng, aggagat ka. Tapno saan laaday ta libre ti pagalistuam. Sika ti Kapitan, katrumbang laang asika ti mangidauno, iti panaggagat di ta baranggayo. Ala, sigay! Ditaan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.